yuko yabwatuka ucyase abahonia aiga ntubwate showroom asura chagwirigiriye amabati ndonsialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyurengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntubwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende cyose uraganie bagotebereriye company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo aho ayuare ye chikala aho na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges aho unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate dumrang ayuare aye chigech emeronge tato asama mabati alia aye chigech emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwa mabwate tiga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yawo tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Uya kigimana inde boire uyo mwanchi wa Umuri wa Gatemba TV chinsa 10 che Jumapili yigaye tariki 23 ekionga senchira ire yobwenge kigimanche ngoro kwa Catherine Nyaboga Kevin Ongeri kabana intukwe Catherine Nyaboga Kevin Ongeri kuri studio ya kabiri nero kona kibona chibichechi na maliogi ngo ikirachira senchira ire yobwekerano kabana intuwe ka omwario Abanyanyimbo nigo bacha kirobotuki kubwatikana nega kore somo biro wo musaya yo mo w'imyaka yigatwa otoka gosuguna ine soro sana mbare negeta kia kabere kyo goso se University ya Kisii sensemo emanyekede buna staff mochobo sonko county nere ya Kisii korengana na Justus Nyabuto oyoro mo assistant chief we sublocation ya Kyonganya Nyagosira nigo akagire korwa sichinsemo che ibencho ekyo chigotoka ebunge ya machoge bwaburabu sinanye nabo utukibwa chakigwe igoro ya ekikirete bene ogokwa kwaye asabanyanyimba bayikensemeyo na kurusia omubroye
koyoikia ase engendo nege koro mwanchu murigereria giatika bange no mondo kona boigo umuichano Imambi ya rero sharingi chinsanga 12 nanyora ngwakerwe simi kurwa university ya Italia ya Kisii bagontebinga umubiri n'urutukire abo nagenda bakaroro twataka kumurigereri twanyorire ngatari kumanyikana biya bakabona gataramanyikana sae babono amaene be soiria se binte binge bitari ko bakonya batwarire tamere igoro babwenerete kumanyanga nonye ni magendera ndonsi ya gokorwa igakuirenga kitari gokorwa kigima bono batigi kwayirira ko bagenderete na kogera bono banyora ba committee ya sebinte binge paka kwanyora berusire magima abe kabiri kesi iki cyachakire ko bucha kigenderete ko bucha buna boko na gukie kigenderete ko bachinyinge na timanye tinga bitambukero kitwa keire ko irwa rigere abana basomi gubuya babe cancelled na roche mirimo nero neme ko mirimo teriande bono na boko nyora mawaso achandikire anto bachandikete birengarire Mwemsiwe wadi ya Masige West Jacob Arongo Bagaka yubo igoro muri kwiki ya makirigia UPA nigo akwaneira abo mugusi anemono sobo chori bore bose obo mwaka 2027 okona koro ekanisa ya Nyabite SDA nigo arieteira yogo chako mubwatisia Dr. Fred Okingumatiangi asiganga ya yokurigia kirogo kyobura ibwensi Bagaka nigo aigerete gitambo kiro kya Matiangi kyogo ikerena omosangiro kana bwe kya magia Jubilee Moisonde asatebete Matiangi nigo achete korigo bosani asekia mekyo rio pachigo kwana nirio gerimo nebyama ebinge ebinde naboigo abwatani chikabira chons nake tunga kolega siamo egere korenta masigamo kurunya maruma mate mosora akogende kebukonse abakaka bane bagate baba booking abamite bintu anakokora bana babikorire akeigo muno murindo kale umwana uyo kuro kumutuma minto to bamata komo tima etia kaiwe dance kete gotangeta sarije mwinali ya PH akanyorocho komo tenda ko ngombo ya tengo ira na musiko jenka nande bwango ibando jinaro kali korali simba kumbwa egante benga nje kenya korali Matiangi nera bwate simo basi mwabo kusimba ere buya bosere bobe ya kolega si ibu yakapisa omeksho nga simba arati akole tamchia ibere magandra ya chakire akora abantu baito ere bogaki na injerende kubantu mali Nairobi aba masi west abantu ebinga eriterana ngito kubeka masi west baruno gotiki njenje kuliri Matiangi tikura mo gwanja na njembo ati Matiangi egerto genda mutwe abantu mura masi east nkobwati simule Matiangi litukolia igoro umufike Matiangi na achiete ase a national delegates conference ya Jubilee party in Nairobi ekeraga ndaro abantu bakatwara ngakibona akolirega uchire gusasa baiko yosokorire ki umusike Matiangi nero anchire Kenya ngimekere to gutara twatare nere lakini rende kia makemo use ekabira yemo te kunyara kumonyara rero munyene ngabe president ya Kenya koikari ya basani koikari ya byamabinde goitera gaguto ikaransire twadigiri enchira to kuliyo mochoko kurunga a memorandum of understanding agere kiama kirkia UPA chageti nero ge chageti kurunga upa kirina boti kura kuru paka ngaire chikura ekerage chakia liri chikura chialengi chintangani bono nyore go ikai karasi na Jubilee ai karasi na PNU kurumeru egere to chichamo to gukwane lyo lirimo egere ga gutara Kenya ngima orokora muno Kenya uri sawa taliyo mo Kenya obwate kiama kimo umugusibweka na intu twanchira ningagenda mutwe abwata nibyame byonse pineki kabira chonsi egere kara kubuli president tumutuga iga yaba raisi tumubwate sia Chinga kechecho mwemsie we wodi ya Masige East umuske Michael Mutume nere nigo atogetie Bagaka asoko gendera kumbuwati siya Dr. Fred Matiangi na koteba bunabagusino bare magega ya Matiangi ase aborete Bagaka gose abagusi bonsi asaiga era bakonye na Mutume nigo akwanirite emirobero ye county ya Kisii yokolika abantu emirimo ase abantu anye chimi sato weka chimenye barache
kwenyora amabaga y'emirimo buna abanyagitari nabo igo aborokia nane muno asibiri bya ECDE mutume nigaburiti abantu mbanga ino kwenana amaki nali bagari ayeko ndi bagari abo banyare kwenana amasakara gose banyare gukora application eri banyare kwenyora amabaga y'emirimo yo. Thank you bagaka sega shogendrete kusuguma muskema tiangi no tole magega toligere tibuna mwogo toira ono maita engo achore tune kiama inche tinda aso kiama kerendara aso kiama ngonya koligere linde kuna mwogo toira atunandea kuwaombea moikomo chenu batangane motoso yesa igaba gusibara afiringa anoka lindegere turuane eminto teka buya tigansike oboliko mugako boliri musike gabana utangasire boire ngabugango mutangasa bale singutangasa ture bune county oboliko bwabanyagitari ase county yaito bagoje kuliko abantu ange 300 gose 400 abasikali national government yobiri ababo soro na uwamaite bindebi intu aye county togolika obonyagitari ngolikubole na abali mu bayisiti ngolikubale ekerabo gocha gutangazo to ikaranza mwao to cha mwana ngambwa to ko kare gutangazo kerario ayo apply kwa imani ya Mungu utapata ere buja gosere bobe amatapeli naro agocha tabanga mutume na bwatari roba mwaye ngameru 100 muirere to baisa ko ngaine kaigo nketini ko bwata besa yo muntu ayabuna batangasire ko bwate biribitakeire apply hane nyasaye nago konye oewe tuatebiri omugavana abana mbale beruwe tase chisukuru ale volunteers ani omuntu agenda gusomya school mutaliko mwakana unabono kionyari nyagitari mwana narogo ogochorwa rwari 3 years 4 years musara tokora tiki to iyo hakika go apply engonya gosaba bali babe considered gosaba we priority entangani usikwe na daruma fulani ukalie una koro mwalimu chitokeza hapa Nyabite osomia abana ndegero boli kuboko bana akwalika na arasa abiri osa waba considered. Mugavana we county ya Homa Bay omoske Gladys Wanga nigo amotirege kore ase video eyemo egendrete gotaro mutanda aso munyaruko yomo agochabwana bamureki kagere koba abamura bakagere koba nabamwabo nabo kagere koba no kwanga konyoma Wanga nigo aboli abantu baske abana banyaruko usabaske nababere chiskuru elibanyore chisemchira abakonye ase matko aribose hokwana korwa nturere nigo umugasora chingakia ikirana emisa usama sabo nigo akwandira umuri omurobiro bw'ekyombegia IEBC gyokorikia abakichikora oyora chake ritskura ankyo na kuboli abantu berike buna abakichikora. Bishop, nataka kukushukuru sana kwa sababu umezungumzia jambo ambayo ilikuwa inaniumiza kwa roho. Hiyo jambo ambayo niliona msichana pale kama anachapwa ati kwa sababu amekataa kuoleka. Hili ni jambo ambayo mimi nimefurahi kwa sababu wewe kama kiongozi wa kanisa umezungumzia. Kwa sababu watu wetu wanasikia viongozi wa kanisa. Na mimi pia kama kiongozi mama, mmoja wa wale mama 7 ambao wamechaguliwa kama magavana, lazima niseme ya kwamba jambo kama hilo in this century tuachane nayo. Wacha watu wasichana wasome, waende shule, wasome, waoleke kwa wakati ambao wamekuwa kina mama. Lakini tusichukue watoto tufanyie ile jambo. Na si hapa kwa Masai peke yake. Hata kule Homa Bay juzi tumekuwa na shida. Msichana miaka 13 amechukuliwa na mtu, amekuwa raped, ameuawa, amechomwa na acid. So si hapa kwa Masai peke yake, inafanyika mali mingi. Na sisi lazima tusimame tuseme hatutaki hiyo jambo ikome na sheria ichukuliwe, watu kama wachukuliwe hatua kamili. Na nikimalizia, kesho kutaanza ile shughuli ya watu kujiandikisha kwa kuwa wapiga kura, voter registration exercise. Mimi nataka kuomba
wanachama wote wa ODM na Wakenya kwa jumla, tafadhali tujitokeze kwa wingi, tujiandikishe kama wapiga kura. Kuna wale wanasema ni one term, wale wanasema ni two term, kuna wale wanasema tuko ODM, kuna wale wako chama zingine. Hakuna kitu utafanya bila kura yako. Kura yako ndio silaha yako. Sasa tujitokeze wote, we register as voters in big numbers so that we can make our decision come 2027. Muraiwe kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nigo akwanere murobere w'ekiumbe ky'obwakyoline chimbibe kya Independent in the Electoral Boundaries Commission IEBC bukurikia abakichukura oyura achakerit koria ankyo bene gukwana korwa Kajiado nigo atebire ensemo yo kwamira serikali nigera ache gokera abasabo barache kwelikia buna abakichukura ritskura ankyo na nigo ensemo yo yerure gusira abasabo waike ase bakwelikiria chikura. Kesho vijana mjitokeze. Mimi ningetaka IEBC watoe taarifa leo, waonyeshe exactly how they are going to undertake the continuous registration. Na tungetaka vijana wakijitokeza kwa wingi wafanye laini kuanzia kesho. Mimi na wenzangu nasema tutaenda na sisi tuwashangilie. Kama kuna wengine hata kuwa na nauli, problem ya nauli kufika where to register, we want to know, because we expect zaidi ya vijana milioni 6 wasajiliwe kama wapiga kura. Na hawa tunawajua ni hakuna mmoja wao. Hawa ni majensi wale ambao waliuawa na serikali ya Bwana Ruto na askari wa Bwana Ruto. Hebu angalieni double speak. Yani huyu muungwana Ruto amekuwa mtu wa ajabu. Anajua kudanganya hata wazungu. Menda na wadanganya. Anaambia kule Sudan tunataka human rights ziheshimike South Sudan. Hatutaki wanawake wasumbuliwe kule. Hatutaki mauaji. Hatutaki mambo ya goonism in Africa, in Sudan na huku nyumbani. Tunajua kwamba kikundi cha RSF hata huenda, and we are investigating this matter positively, quickly, huenda pengine wao wanapatiwa silaha za watu wa Kenya waende wakapigane nazo Sudan. Tunajua kwamba dhahabu inayotolewa Darfur inapitia hapa uwanja wetu wa ndege Jomo Kenyatta International Airport kupelekwa Uarabuni, and they change the rules of origin, ionekana kama ni dhahabu ya Kenya. Na ni dhahabu inatoka Sudan, hiyo inaitwa blood diamonds, blood gold. Staika ikomina isana nemo igore yechinsa ikomichi abono moragova chengro kwa Catherine Nyabuga na waigo Kevin Ongeri maiga yechi kamera Mike Wes nero kone kebuna chipicha na marengo ikirachira senchira yowekera ntwara borige borobia ase omorobe misencha nura ache kugochira mbya seka gitari egeke tumrana rit kore anki. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentrani bwa amavuta yani oil na bwigo
chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chiri chiri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabati moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwate.